Ahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba B-Info News nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi turacarigenekerezo rya 12 muri kino kiganiro sinza kugaragaramo cyane ariko ngira ndababwire bimwe muri ko biravugwa canka gahigo abo muri opposition y'u Rwanda bariko barahigira abanyarwanda bariko barungitswe na leta ya Prito y'u Rwanda kuza kwica abanyarwanda batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Muri kino kiganiro kandi baravuga uburyo President Paul Kagame wenyene yiyemeje ubwiwe yuko agiye kwica no kurandura umuopoza cyangwa uri muri opposition yose y'u Rwanda atavuga rumwe na FPR inkotanyi. Muri kino kiganiro kandi turaza kwerekana ishavu ryabe n'igihugu b'abanyarwanda bari mu mahanga bashavura ku buryo aho bari hose berekana neza ko baba bafise inkoho zo kwirinda abarungitswe na leta ya FPR ngukuza kubica, ndetse bakavuga yuko habera n'amanama komakomeye ariko arabera muri Europe y'ingene bagiye kwirinda uno mwasi wabo wa president wa ariwe na president wabo Paul Kagame. No opposition rero yishize ahabona yishira hagaragara aho bavuga yuko biteguriye kwicwa kandi bakitegurira kwica. Wumve akakano kamwe, bariteguriye kwicwa kandi bariteguriye kwica, ahubwo nco bagiye gukora kugira bereke neza President Paul Kagame ko byose bishoboka. Abazogerageza kurungika ngo bagende kwica abanyarwanda bazomurungikira imirambo ofete ko bariko barerekana aho umwese abarika abafise inkoho kabisa. Biboneka neza yuko bana abanyarwanda bamaze kuba birarira mu buryo bukomeye. Rero muri kino kiganiro singomba kuvugiramo byinshi cyangwa ndababwire byinshi, reka manze ndabasabe like kuri kino kiganiro, hama ndabaze n'ubusisanguzi bw'abanyarwanda ubona ishavu ry'abanyarwanda bari mu opposition ndetse n'abanyarwanda uburyo ahari hose abafise inkoho. No mu kiganiro iki kiganiro bampaye bari bafise inkoho, mwumve neza yuko ibintu bitoroshe. Rero manze ndabasabe subscribe ko tarabikora byinshi mu bikore ni vyiza kuko bituma iganiro byacu bizarashikira ku gihe. Mufyonde kuri like ndetse mumanuke muri commentaire, hama mwandikeyo ico mushaka muduze mitwe y'amadarapo, hama dukurikirane ibyaho muri opposition Rwanda bariko baragira, ndetse baniteguriye kugwanya, ndetse banavuga ati ahubwo atatwishe twe tuzomwica. Opposition Rwanda nayo yiteguriye kwica President Paul Kagame mu gihe nawe azoba yabahushije. Ana mu majambo yaranze ikiganiro kidasanzwe cyabaye, ndetse agereza kuvuga yuko bagomba kwirinda nkose kwirinda impande zose. Rero ndabasabe mu kona kino kiganiro turaza kongera no mu bindi biganiro, ndazi ko turacari kumwe kandi maze ko tacha tuzobaha zoko matwari kugira ngo dushobore kwa update zose news ziba zihari cyane zo muri geopolitique y'akarere. Kagame ibi mvuze nzayimusubiramo mu gihe uzambaza ibyo mvuze, nawe nzazana Kagame avuga ati nzabica mbamare. Kagame n'umuperezida w'igihugu hagaraka tuganga azatwica tumare. So imba perezida yarakoze introduction ngagiye kutwica tumare, tugiye kwirinda tumumareho abatwoherezaho ngo batwice. Isi bimenye ko umunyarwanda hari hose agiye kwirinda abicanyi ba FPR, kandi birakorwa impande zose z'isi uhereye mu gihugu kugera hariho hose naho ndi, kandi biragenda byoroha mu buryo bugiye butandukanye. Siritumwa hanze y'igihugu, ikintu cya mbere ndabibabwiye Mileni Zigenes n'ababandi mwamaje kumva kagaciro k'umunyarwanda atari ubuhutu atari ubututsi, mwamaze kumva agaciro k'ubunyarwanda kari ugushyira hamwe, n'abamaze kumenya inkomoko y'ubutegetsi tugira ko bushingiye ku masambu n'amabuye yo muri Kongo. Muhaguruke turwanye leta y'agatsiko y'abicanye, twirinde n'abicanyi babo itwohereza. Abantu ngo batavuga neza u Rwanda, ariko tubakosore turufacing ntago ari kutavuga neza u Rwanda, ahubwo no kuvuga Kagame. Kuvuga Kagame uko ari ntago ari ukumutuka, niyo byaba ari igitutsi kuri we ntabwo ari igitutsi ku Rwanda, kuko Kagame ntabwo ari u Rwanda. Ndagira ngo ugire message ugenera abanyarwanda muri rusange, cyane cyane bitegura impinduka, baharanira impinduka mu Rwanda, baharanira igihugu kigendera ku mategeko, cyubaha uburenganzira bwa muntu.
ku bantu bari hanze ku nama za FPR ziguma zibera ahantu hatandukanye muri Europe gute inama ya FPR yongera ikabera muri Europe abantu bakabyihorera ntibagire bapanga imyigaragambyo kubera icyo abantu bazajya bakora imyigaragambyo ari uko umuntu yapfuye wundi bakabikora icyumweru kimwe byarangira bakazongera uko hapfuye undi cyangwa bafunze undi. Nibaza ko ari ibintu tugomba gukora ku rugamba, ntabwo baruhuka abantu bari ku rugamba, nubwo atari urugamba rw'amasasu kuvuga ngo abantu baragenda ngo bajye kurwana in person, ariko ntabwo ushobora kwicara ngo uruhuke kuko umwanzi wamaze ibyumweru bibiri nta muntu yica kuko anytime ashobora kugutungura akica undi. Kandi icyo dushaka ni uguhagarika uwo mwicanyi for good, ntabwo ari ukumwamagana ku muntu umwe babiri bagenda badukuramo umunsi ku wundi. Sheila, ni ikibazo cyiza ngira ngo kijye no kuntwara energy, kandi ibyo mvuga abantu babyihanganire, gusa n'ibyo mvuga nazabisubiramo ahariho hose washyira kugira ngo isubiremo, kuko ibyo ngiye kuvuga ni ibijyanye no kurinda uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuntu kwirinda ku giti cye. Umuntu iyo yugarijwe yemewe kwirinda kugera naho ukugarije wanamwica. Uracyumva icyo kintu mubwira Sheila? Umuntu guteje icyugare cyangwa ushaka kwambura ubuzima ufite uburenganzira bwo kumwica, mu gihe abanyarwanda twiyambuye ubwo burenganzira tukabuha FPR. Ndayambanze icyambere cyo singaha hondi, this is my God. Ikintu cyambere ni ukwirinda. Iyi simbunda yanyu icyambere ni ukwirinda, sibyo? Aho mba nicaye ndashamba bwire ngo ubu ikintu tugezeho ni ukwirinda. Amerika twemera kwirinda, n'isi yose twemera kwirinda, abantu bose bafite uburenganzira bwo kwirinda. Kagame yaravuze ngo ikintu cyambere ni information. Right now mu ntambara turimo ikintu cyambere ni ukwirinda, information ikaba kabiri. Usibye kubwo biragendana nyine, ni kimwe mu kintu twebwe information no kwirinda, ubwo reka tukigira ikintu kimwe. Uri muranyumva Sheila? Ikintu cyambere kuba mfite imbunda aho nicaye impande yanjye bivuze iki? Nge nzapfa ndwana, ntabwo nzapfa nk'agapusi, ntabwo nzapfa nk'ingurube nkatwa amajosi nk'uko Kagame abikora. Naka kanya yinjiye amasasu yamujyaho, niyo nanjye no mwana bafite imbunda zirenga nk'8. Urabyumva? Aho kuyanzi yicwe nk'imbwa, nkuko nanze kuzapfa ncecetse nk'imbwa, ni nako n'urupfu rwanjye rutazashimwaho n'izo mbwa za FPR cyangwa uwari wese washaka kungira nabi n'amagengistana arahaba n'abandi bose. So ikintu cyambere ni ukwirinda. Kuba afite ubushobozi watunga iki ukirinda. Imba mu Rwanda bitemewe, n'itafari riremewe, n'umuhino uremewe, ariko ukirinda. Babyita kwiri, self defense. Ubu rero nkuko mbwiye ati niki cyakorwa niki twavuga, nkuko nabitangiye mu kiganiro Sheila, nkubwira ngo igihe kirageze kitari icyo jasi. Twe ntabyo dufite byo kwigisha ngo Kagame yakoze ibi. Uvanye kuri twe tubivuga, n'ababikorera n'ababihakana barabizi, n'amahanga arabizi, yafite n'inyandiko, afite n'amasinyatire ya Kagame ubwe ku giti cye. Ahubwo igikurikiyeho ubu ngubu urugamba rugiye kurwanwa dukora counter attack. Bari muri offensive, twe tugiye gukora counter attack. Uri muranyumva Sheila? Ndakumva. Genezi murimo muranyumva, Mirenizi murimo muranyumva, kubera ko ejo bundi nabivuze kuri telefone yanjye, ndababwira ku Instagram yanjye, ndababwira ngo imba amahanga adashobora kurinda abanyarwanda amacumu ya Kagame, amahanga akaba adashobora kurinda abakongomani abanyamurenge, kwanza ibyo n'ubugwari. Kuki tugomba kurindira ko baturinda? Baratubyaye, baradushinzwe. Turi abaturage ba Amerika se? Muri abanyamurenge ba Amerika se? Cyangwa muri abanyamurenge b'imurenge? Muri abanyarwanda bo mu Rwanda? So the thing is, mbivuze ku manwa y'ihano, amahanga na UN na Amnesty International na Human Rights, nimba mwarananiwe kurinda abanyarwanda, twinjiye natwe mu buryo bwo kwirinda. Ntabwo tuzakomezwa kunigwa, gutemwagura, gukubitwa inyundo, guhabwa ibinini, guhabwa uburozi bw'amazi, gushimutwa, guhungetwa. Ayo ni amagambo ya Kagame.
ibi mvuze nzayimusubiramo mu gihe uzambaza ibyo mvuze, nawe nzazana Kagame avuga ati nzabica mbamare. Kagame n'umuperezida w'igihugu uhagarara akatubwira ngo azatwica tumare. So imba perezida yarakoze introduction ngagiye kutwica tumare, tugiye kwirinda tumumareho abatwoherezaho ngo batwice. Isi bimenye ko umunyarwanda hari hose agiye kwirinda abicanyi ba FPR, kandi birakorwa impande zose z'isi, uhereye mu gihugu kugera hariho hose naho ndi, kandi biragenda byoroha mu buryo bugiye butandukanye. Siritumwa hanze y'igihugu, ikintu cya mbere ndabibabwiye Mirenzi Genesis n'ababandi mwamaje kumva k'agaciro k'umunyarwanda atari ubuhutu atari ubututsi, mwamaze kumva agaciro k'ubunyarwanda kari ugushyira hamwe, n'abamaze kumenya inkomoko y'ubutegetsi tugira ko bushingiye ku masambu n'amabuye yo muri Kongo. Muhaguruke turwanye leta y'agatsiko y'abicanye, twirinde n'abicanyi babo itwohereza. So Sheila, buri muntu nahari, ni umunyamakuru, ni maneko, ni n'umusirikare w'amahoro. Ikintu kimwe tutazakora Kagame akora, ari nacyo kibambutse indege n'ibishanga badusanga iyo turi, ni ukwica. Ariko tuzabagaragaza, tuzabafunga, n'ibirenze ibyo nabyo nibabishaka bazabibona. Ariko icy'ingenzi tuzabagaragaza, tubifatire, tubifungire. Buri gihugu turimo gifite amategeko, nta na kimwe cyemera abicanyi bavuye mu kindi gihugu. Abatwica bamwe hari abo tubana bigize impunzi, batari impunzi abo bagomba kubona deportation. Njyewe nona mpere nona buri state mfitemo abantu, ab'abanyarwanda n'abanyamahanga, nanabibutsa ku rugamba turimo. Ejo nazagutumaho umuspanish wowe Sheila ukagira ngo wibeshye. Hari abakeneye kudufasha kubona igihugu cy'abantu. So tugiye gukora n'amahanga n'inshuti zacu. Ndahamagara urubyiruko rw'abakongomani, urubyiruko rw'abanyamurenge, urubyiruko rw'abarundi, urubyiruko rw'abatanzania, aho muri hose kwisi, mumenye ko Kagame n'umwanzi w'abanyarwanda, n'umwanzi w'amahoro, n'umwanzi wa East Africa yose. Kagame niwe mu perezida wenyine wakoze intambara mu bihugu byose bikikije East Africa. Arambuka ajya no muri za West, ajya za Central Africa, ajya za Mozambique, yica abantu akora ibiki. Kagame niwe mu perezida wenyine umaze imyaka 30 yica abantu uhereye ku banyarwanda, abakongomani n'abarundi. Kagame niwe muntu ushobora kwinjira mu gihugu nk'i Burundi akica general nka Adolphe. Kagame niwe mu perezida ushobora kwinjira mu gihugu nk'i Burundi akabatwikira isoko ngo kujya yohereza indege zijye gufotora ibyo bafite, kandi ngubuze ukagira agwa neza. Abarundi nta choice bari bafite, umuntu yagutwikira isoko. Biriya ni interamwe za Kagame zabikoze. Kagame niwe muntu wirirwa ushimuta abantu mu mpande zose z'isi. So ndahamagara urwo rubyiruko rwose, umukongomani Kagame aramuhiga. So umukongomani ugomba kwifatanya na Genezi b'u Rwanda tugahagarika Kagame. Umutanzania Kagame ejo bundi yabaroshyemo amasaso, abarohamo ibyuma, abarohamo interahamwe zo mu Rwanda za FPR. Barabeshya ngo n'abatanzania bigaragambya. N'abanyarwanda amaraporo turafite n'amazina tuzayabaha. Abinje muri Tanzania tuzabaha amazina yabo. So tugiye gufatanya n'abo bantu dukore attack yo gusubiza ibitero inyuma bya FPR. Icyahozeho nshaka kubatsiba mu mutwe, ndabanza mbabwiza ukuri ko FPR nk'ishyaka ry'u Rwanda riyoboye igihugu cy'u Rwanda kibyemerewe mu Rwanda. Nta burenganzira na bumwe FPR ifite ku butaka bwa Uganda, ku butaka bwa Tanzania, nk'uko nta shyaka rya Uganda ryemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Nta burenganzira FPR ifite gukora ku butaka bwa Amerika. Ibyo ni ibintu Kagame yazanye abyubaka, tubireba turabyihorera, ariko nicyo gihe cyo kubisenya. Iyo urwana n'umuntu uhera ku rwara usenya, uraza ukagera ku bwonko ukarangiza fere. Reka duhere mu mizi, tubanze dusenye FPR yose aho iherereye ku isi. Amahirwe dufite cyane cyane nk'abantu muri Amerika, state yose nyifitemo abantu, state ukari 50. Ndashaka amazina y'abaperezida bose
buri mu perezida uhagarariye FPR, perezida ngo wa diaspora ngo w'abanyarwanda, trezorier wabo, coordinateur wabo na ba speaker aho na ba MC babo. Abenshi ndanabazi ariko namwe mumfashe mu nkora ayo mariste mu nyohereze. Icyo nzi cyo 80% yabo ba perezida nabo ba trezorier babo byo niba ntacyo bari mu bihindure uko data zabo zirahari. Nukubabwira gusa ngo mubimenye mwicare mu byiteguye. Bose bagomba kubabona i Kigali. You know why Sheila? Aba bantu baje ari infiltration mu buryo bubiri. Bamwe boherejwe na FPR baje kwica abaturage ba Amerika ku butaka bwa Amerika, kuko abantu bica umwana wa Rwigara n'umunyamerika, Badi n'umunyamerika, nuza bashimuse n'umunyamerika, bica abanyamerika. Nuko ngo u Rwanda rwateye Amerika ku butaka bwarwo. Ibi bintu bigomba kwandikwa bigashyirwa mu biki, niyo mpamvu turi kubaka ibinyamakuru. Right? Yeah, so kijyana abantu bari drama hari umuntu ubaza, harimo abantu babaza ko bagukeneye kuri YouTube. Abantu ndagira mbabwire ko ari vuba, ibyo ntago bizaba. Ntago ari YouTube gusa, dufite ama website twaje tubisubiremo. Yes, ntago ari YouTube gusa. Iyo yaba YouTube imana aratangire kuri YouTube. Hari ibirenze YouTube ari bigomba gufasha u Rwanda kuba. YouTube no muri telefone yanjye nyifitemo, si wo mushinga. Umushinga n'umushinga ugomba gukombayininga amateka y'abanyarwanda n'ibinyuma byabo byose isi kabimenya, n'utari umunyarwanda kabimenya, kuko mwebwe muranabizi ntabwo nkeneye ko munabimenya. Ariko inama yanjye nzayirwana mwamu hari mudahari ntawe uzampagarika. Icyo nshaka kuvuga, abo ba perezida 80% bamwe baje boherejwe na FPR ari deal, ariko n'undi rakohereza kugira ngo waze gustenya no kubona ibyangwa n'iki ukidekarara nk'impunzi ko wanga Kagame, ko yaragufatiye inkota. Ndabazi hari nabo nzi b'abasirikare bafite nizo record kari abasirikare bayoboye FPR. Abo nababwira ngo mwe muzinga ibintu byanyu n'abana banyu mwe mutaha, ko mwisha abantu muri Amerika, abaturage ba Amerika mubica mu izina rya FPR, kandi mubaziza ibyo ngo FPR baziza. Ariko abo n'abaturage ba Amerika, n'abaturage ba Amerika. Imba mama Diana tarabashe kuburana nizi ngegera, ndaje mwereke uko baburana n'ingegera. Iyo abantu batagira ubwenge, bari abantu bisha umunyamerika, kandi aho uburozi bwavuye naho bwashyikiye n'ibiki ndahazi, nzahagera mabereke. So abo ngabo bo bizanyorohera cyane, ntago byo nzahangana nabyo. Ikiri cyakaye navuga, ntago FPR igomba kujya kudukorana inama n'iyi nimwe mu gihugu cyari cyo cyose, icyari cyo cyose. Aho kandi gasubiremo, ntago FPR igomba kongera kudukorana inama inyuma y'u Rwanda ku butaka ubwaribwo bwose mu gihugu cyari cyo cyose, mu nzi yariyo yose. Tugomba kuyimenya ibyavugiwemo n'ibyakorewemo bigashyirwa ku karubanda, kuko izo nama ziba zigamije kwica abanyarwanda gusa. Kuko ntago numva ukuntu FPR yuba ikorera inama cyangwa kongere yayo muri Amerika cyangwa mu Bugande. Nongere mbisubiremo, ntago FPR igomba kongera kudukorana inama hariho hose. Nta nubwo FPR igomba kongera guterana umwe babiri, baje batana umwe babiri natwe batunagamo ibiti n'amati ya gaze twese turayabuze. Ntabwo agomba kongera guterana, ntabwo bigomba kongera gushoka ko n'ishyaka riba ryateye ikindi gihugu. Dufite ubushobozi bwo kubafata tukabaregera icyo gihugu icyambere twe uko twabonye ayo mafoto yabo n'amazina yabo n'icyabo. Icyo gihugu imba kiba proteja tuzakibashyikiriza, kibahane se cyangwa kibyihore tuzabihana ko tuzatwamaze kubamenya. Impamvu yaduteye kuvuga ibi bintu n'impamvu natangiye mvuga nge ndirinze. Ino message ntago ni kwiha abaza kumiga, uko abamiga bo barabizi ko bahiga umuntu udasanzwe. Ibyo byo bo barabizi, murabyumva. Ahubwo iyi message nababajwe na bamwe mu baturage mu banyarwanda bacu bugarijwe ni zinteramwe za FPR bari kugirirwa nabi. Ariko nababwiye mugomba kumenya kwirinda, buriya nibo ndi kubwira ni mwirinde. Ntago ni kurabura bicanye hatagira ubyitiranye. Abicaye bo barabizi ko bahiga dasanzwe. Ahubwo ejo ku munsi w'ejo twararanye umwana mu bitaro, byabaye bazo kugira umwana ave mu bitaro, kubona interamwe za Kagame zica umugabo wa Claire, izina rye ndaryibagiwe gato, ni umupapa w'Inyamirambo, akazi ke kazwi, yari umwe mu bantu batunze minibisi nyinshi cyane Nyamirambo. Abo ngabo ibibazo byabo byakuruwe nyuma yuko Kagame afasha amasoko ya transportation akayashyira mu biganza bye, agafungira abandi business. Abaho bitashimishije yagiye abica, abamarira ku icumu, harimo n'umugabo wa Claire. Claire ari muri Uganda. Claire n'umugore ukiri muto, ngira ngo ntararenza n'imyaka 45. Afite abandi bana.
abana be babashimutse mu Rwanda. abana ba Claire ndi kwibwira abanyarwanda babanze babye abana ba Claire babanje bafunga Claire baramufungura aratoroka abana be barabafunga w'imyaka 14 na 16 bafungirwa muri safe amezi 6 bakuwemo na human right. Ndanashimira uriya mugabo metre uriya metre ujukura kuvugira abantu bugarijwe na leta y'u Rwanda. Metre akunda kuza mu biganiro bya Victoire, niwe muntu wabafashije kugira ngo bave muri izo Ntaganda. Niwe wabahururije abana be bavamo, abana baramusanga. Ariko ndagira ngo mbwira abantu bajye banuka ngo navuze ngo FPR ngo nabicanyi b'ingurube bintera hamwe mbi. Ibaze abo bana sabanye politike, nta gisirikare bagira, ntaki, just kubera ko business yase nibyo bari kuzira, kandi se yarishwe already. Mama waraturutirwa no baraturutirwa, ariko kumva intera hamwe za FPR naka kanya zibakurikirana no mu rugo muri Uganda, ngo nuko umugore yavuze agahinda ke akavuga ubwicanye FPR yamukoreye, kugeza no ku nshuti yamuhungishije muri Banque Populaire nayo yarafunzwe, nayo iracika, nayo nikiri mu gihugu. Kagame azaca imiryango y'abantu kugeza ryari? Kugeza ryari? So ibyo bintu byarambabaje kubona ejo Kagame yohereza abicanyi be bagashaka kwica umwana wa Claire, bakamukubitisha moto. Uko byatangiye atagira ababyitiranya, ingegera y'interamwe ya FPR yaraje agarika umwana ari kugenda ku muhanda imuvugisha mu Kinyarwanda, s'il vous plaît, ngo wanyereka ku kiliziya. Umwana amwereka ku kiliziya, ariko umwana yibuka ko muramuvugishije Ikinyarwanda. Umwana atangiye gutera intambwe yihuta, kumva undi yajya aho ku kiliziya asa nk'umuzenguruka. Sheira yaturutse inyuma akubita umwana, amagufwa aracika, amafoto ndayafite. Kugeza byari byatangiye mu ijoro, mu majoro birashize. Ni Ines, ni muri umuna wa Ines. Ni Ines wa undi. Agahungu agahungu niko bagonze, urabyumva. Kugezaho byari bimaze iminsi 3 babitegura, kuko abantu baje ku rugo rwabo bafite ibyuma abantu bavuga ngo Kagame si intera hamwe. Uko abantu bishwa mu nyungu za Kagame, nta undi munyarwanda nkaho hagira umunyarwanda uvuga ngaje hagira umunyarwanda uzanyice mu nyungu ze. Turebe ufite izihe nyungu wagira izihe? Bafite ibyuma bice bro, amafoto turayareba. Niyo mpamvu narebye amafoto ndavuga inti ndabereka iki kintu, babwini gahunda no kwirinda ubungo. Imbari imihini tuyigure, imbari inyundo tuzigure, kwako abantu bicaye mu rugo rw'umuntu bafite ibyuma. Amafoto arahari mu kare ndaza kuyapostinga. Bafite ibyuma, barangije bagonza umwana yaraye mu bitaro. Imana ishimwe, mu masasa 8 z'ijoro twabwaye bamaze kuvamo, bamushyizeho sima. Ubu ngubu ariho sima, ari mu rugo. So kubera icyo kibazo cy'umuryango wa Claire, turanahera Uganda kuko Amerika iroroshye kuzadeporting zingegera no kuzihagarika gukora ubwicanyi muri Amerika, ko zisha abanyamerika. Niyo mahirwe ya mbere mfite. Ikindi zihiga umunyamerika, nandi mahirwe ya kabiri. So ikindi zo ni impunzi zidekaraye ko zanga Kagame, zidekara ko zifite ibibazo mu Rwanda. Bamwe ni n'abanyamasisi bidekaraye nk'impunzi z'imasisi, ariko ari abanyarwanda bararangiza bigira ngo ba president baza FPR. Abo baniga ndaje mbakore makazi. Icyo ni cyambere. FPR igomba gukura ibirenge byayo muri Amerika no hanze ya Amerika, mujye mubana nabyo mu mutima. Ariko ibyo kuba ngo muraterana, muzongere muterana, nibwo muzamenya bad cyaricyo. Kabi nge ndabibabwiye, ndi muri Amerika kugira ngo tunabe intwari twese muzatere mu namenyeje. Kuko mutagira ngo wenda ngo hari igihe mwana bikora uko ndabazi muri inyenzi nyine, muri abantu b'ibigoryi mukora ibintu by'ubwicanyi mu myobo, muzagenda mu inyuma mu myobo mupanga ibintu byanyu wenda simbimenye. Ariko kabi muzabishe ku mugaragaro mbereke ko byo bintu bizashoboka. Mwese babarestinge, mwese ndabibabwiye. Abo n'abari muri Amerika, ariko ro guhera za Uganda dukomeze n'ahandi. Ejo navuganaga n'abana bari muri Europe, ni gute tugomba kubaho nta mpunzi. Ubundi impunzi ihabwa agaciro, ndabizi ko 90% ni impunzi kandi zemewe n'amategeko, zahunze politiki ya Kagame. So ntago impunzi yemerewe kubuzwa amahoro aho yahungiye. Na amategeko ya Loni kurwanya iki kigoryi ngo ni Kagame ni ibintu bya mbere byoroshye, ko ni nko gufatira imbeba muri gakoco. Niko ni Kagame ni ikigoryi. Ibyo byose babikoze bari barabuze abantu batekereza, bazi ubugoryi bwabo, bazi n'uburyo babikora. Twikintu murusha nuko tuzi uburyo abikora.
n'ibyo abagamije. So impunzi, kuba Kagame ahungabanya impunzi ni icyaha kibi cyane cyatuma na Rwanda ruraswa. Kandi izo raporo nizo tugiye gukora guhera uyu munsi amanywa nijoro. Buri munsi ifite ikibazo n'ibiki, inkuru zizakorwa, ubuvugizi buzakorwa, izo diplomasi bibasezeranye, izo diplomasi Kagame avuga. Nongeye mbabwire American abaganira nabo n'Abanyamerika, abo basenateri uwumva n'aka kanya handi na walking in kwa senator nanamubura nkicara nkarindira akaza nkamubwira Kagame amaze Abanyarwanda hano muri Phoenix, dore president wabo yitwa runaka, president wabo yitwa runaka w'intera hamwe za Kagame. Simple. Ntabwo nahagarikwa muri parliament yanjye. Imba Kagame adahagarikwamo ari n'umunyarwanda gusa, ngende umunyamerika. Ntabwo nahagarikwa kujya muri parliament yanjye. Ntabwo nahagarikwa gutanga ibitekerezo byanjye. So nabibeshya ko ngo diplomasi zirangana kandi zimwe, kandi diplomasi buri muntu n'umukiriya. Kagame n'umukiriya, nanjye ndi umukiriya. Mugomba no kumenya ko politique it's a business like any other business. So tugomba gukora business nka Kagame. Icyo mabwira kwirinda, mureke dukora ibintu nka Kagame. Araduhungiye tareka tubahungiye. Kandi kuva mu gihugu abantu mudukora amarize, ni gute ushobora kubona umuntu yica nka Karasira ngo ngakuriye ngo polisi akaza akaguparikira akajya mu nza akaryama ugatuza, uzi ko Karasira ari umuntu nkawe. Mwandika amazina y'abo bantu, nimero zabo, amamodoka bagendamo n'amaplake yabo. Abo bayobozi, abo banamuhoranya abana bose bataha muri quartier mubamo. Ubwo ndanabwira abahungu banjye already bagezeyo.